Hello everyone, welcome back to my new video. Ngasi video se I from the weight gain amasung muscle gain oinabe damakta important tips kara share tawjagani adudi kanagumba muscle gain natra weight gain pamiba leitara di ngasi ki important tips se follow tabiu aduga adona pamiba muscle gain gi goal do yang achieve to ngomoni muscle gain natra weight gain goal se yang achieve to we taragari ngasi na haiba important tips se man so don follow tabiu adudi ahama important tips se akoina no more charge calories se koi tap tam to increase to mathau tai adu calories surplus sat pa mathau tai adu di nahan de gi akoina 1000 calories ana batara ka di akoi nuti khuting gi natra ge every week akoi 1100 1200 domain to ka plus to ka calories surplus sat mathau ta ga ni adu di calories sai ba ji akoi no more charge ba carbs protein fat sing duni calories sai ba do adu mam na yang na weight gain natra ga muscle gain oining ba tara ga di adu sing do akoi nuti gi add up to sam tok ta adu di akoi na nong moda burn do ba calories to du ko hena akoi calories consume to tok ta adu ga most important di akoi BMR calculate to tok ta adu di akoi nong moda kyam calories sa ma tok ta ni hai ba do adu ga akoi na nuti guding gi chari ba adu breakfast lunch dinner snack sising se akoi measure to wording am de adu de akoi nong moda kyam jam na carbs sai kyam protein sai si adu approximately akoi BMR se calculate to bio BMR calculate to bai dama to online gi BMR calculation han so pangani na tra ko play store da akoi BMR calculation gi apps me am pangani adu da find up to ga 1.5 na multiply to one to 1.8 multiply to thola iba number do adu khon nong moda consume to ga calories ni aduga ta akhona appropriate nomra kyam calories sai da mang khangwa ngawani aduga most important akhona muscle gain na weight gain to we taraga di akhoi protein gi quantity jamun ta nomra kyam protein consume to adudi protein 40 to 50% carbs ina akhoi 30 to 25% of into mata ta ni and most important akhoi fat so good fat sing so consume to mata ta adu kana gomna hai gani adudi fat gain oi gani fat cha batara ga de adubu should varieties of fat ke le good fat le bad fat le adu ma'am list of pdf to na share do sage description da ma'am changa yeng ba ya gani protein gi carbs ki amasung fat ki ma gi khoina cha ba ya ba food sing do ai description do na pdf ki form da ai description share do sage ma'am do download to yeng ba ya gani muscle gain natraga weight gain when gai taraga di akoi no moda mil 5 to 6 mil consume to moda tani adu di amuta da consume to taraga di insulin spike to ni sugar hen bagi chances ke ala kani adu da makta akoi small mil adu di mil se akoi tanghai taraga 4 to 5 natra 5 to 6 at least 5 ti consume to moda ta adu di si gi mil consume to do se मैम ना ताम तम दे मिल सी या मैंने खन गनी अदु बो कोई ब्रेकफास्ट या हांडे चार लाई अदु को लंच डिनर सिसिंग से कोई हौजिक फौ हांडे कोन्यम तो लाई अदु बो कोई ना कोई हक्संग के चेंजेस हो गए तारगा से सी का न्यू एड तो मते हम थकता है अदु दे कोई डाइट से कोई या इंपॉर्टेंट नि डाइट सी का कोई मॉर्निंग द अम लेरे दुमथंग लंच ऑफ दिंगाई द 2 आवर ख difference to mark to snack adu small meal ama sesio et to ya gani adu mathang lunch sarani lunch lo rakam snack do lo kon gym jar pata ga di pre workout lo ga post workout adu lo ga dinner asi jing se punma pasal lo ga 5 to 6 meal city akoi consume to yam mathau tai ning go la akoi protein carbs fat fiber minerals vitamin c sin consume to mathau tai adu protein har ko whey protein khaktang na te akoi protein sources se food ta su mamam lai adu di eggs lai asim wa ka ji ko consume to ya gani adu ki list oi description da pdf from the share to jage adu ka carbs se mam na complex carb one chabiu adu di complex carbs simple carbs lai complex carb lai ko simple carbs se mil mari matra manga sa matam da simple carbs se ani de complex carbs na ohum natra mari si sing se consume to simple carbs ga white rice kaya lakani ado complex carb tuna koi ki oats potato extra kaya lakani adu ki pdf ta share to jage kari complex carb no aduga kamna simple carbs no habido aduga fat ta peanut butter etc kayam sule sing so koi afawa good fat ngatan ma'am sing consume to ya gani adu fiber gi damakta akoi se siga green vegetables amasung consume to ya gani adu di akoina nomor chari ba calories adu ko nomor chari ba diet sing do yang na digest oina ba damakta akoi fiber chama thautai lastly weight gain natraga muscle gain when get taraga di akoi se workouts to ya important adu di kana gamna gym chani kana gam chaning de gym chat ba mi ki di compound exercise yam to mathautai adu di akoi na workout to matam da 2
and more muscle engage to exercise to ba yam thok tai adu ri se deadlift bench press squat sising se akhoi ki workout routine de add to view asi se ta akhoi ki haksang si growth to uba fangani adu kana kumba gym sa inda batara ga di channel la home workout kaya main share to wi adu sing du sem to ba ya ga ni adu da natana atopa future de kaya mai share to ja kan adu sing do me am workout to add to view adu ngi daily routine da adu kata adu ngi weight gain muscle gain atra any akhoi haksang se fit lewe da makta workout se must ni ngasi gi oiba last and important tips di akhoi na nong moda cam jam na water consume to ni amasung cam jam rest to ni any goal la akhoi water amasung rest se sing important ni adu water se 3 to 4 liter nong moda consume to ni adu di amuk ta thak to banate 1 glass na 2 glass to mind to ka akhoi whole day sig of 3 to 4 liter consume to matok tai and rest se akhoi rest to nga khoi aksang recover oi doi ni adu ga khoi aksang si growth ko phang doi ni adu da makta nong moda 7 to 8 hours se minimum khoi nong moda rest to matok tai adu ga 7 to 8 hour khoi nong moda rest to wangam da ba tar ga 6 to 7 si di khoi minimum to da ba ya te adu di rest se khoi na aksang se recover oi ba ngam mo rest to da ba tar ga adu da makta overall recording work se akhoi fajana section na thambiu adu ga akhoi na pame ba muscle gain atra weight gain do ubo phangani that's all ngasi da makta ma'am video se matang solution jarage adu ma'am any confusion leba tar ga so comment box share to biramu amasung ai gi Facebook amasung Instagram id da so ma'am message to ba ya gani thank you